Sanibona bafowethu, ngithemba ukuthi niyaphila, ngithemba ukuthi kuhamba kahle. Ningixolele ngevoyisi ngibanjwe umkhuhlane. Kodwa-ke ngila ekutheni, kunento engifisa ukuyindlulisa kubantu. Kunabantu esithi masihamba nabo indlela kamoya noma masibatshela ukuthi abalungise endleleni yabo kamoya, bayayibona ngokwabo bey'tshele mhlampe ukuthi thina sorry, baye bey'tshela ukuthi mhlampe thina siyabaphoqa ukuthi benze izinto noma siyabaphoqa ukuthi bengene emngomeni, siyabaphoqa ukuthi bengene eminyangeni noma siyabaphoqa ukuthi belungise izinto, kanti akukho njalo. Into eyayenza ukuthi simlandele lo muntu mhlampe simtshele ukuthi akalungise, hhayi ngoba suke siphoqa inkani ukuthi ulungise izinto, kodwa sisuke sibuka le simo sokuthi kulesigaba esesikuso thina kunezinto esesidlule kuzo say'bona. Kukhona izinto wena njenganomuntu ongakay'boni kanti futhi kukhona izinto thina esikwazi ukuy'bona ngale lapho wena ongakaboni khona. So sisuke sizama ngayo yonke indlela ukuthi sikugweme ukuthi ungafiki kulobo buhlungu lobo mhlampe esibubonayo. Nanokuthi-ke sihlupheka kanje nje omkhulu bethu nogogo bethu abantu abadala bathi uma behamba emhlabeni bahamba bengay'lungisanga izinto. Hhayi ngoba bengay'lungisi ngoba bengazi, but babengay'lungisi ngoba bengathandi, bengafuni, bengay'lungisi ngoba besaba baze bahambe emhlabeni. Namhlanje sihlushwa yibo laba abaphila emizimbeni yethu abafuna ukuphethela izinto zabo, yabona? So ngalokho sisuke sikubheka ukuthi uma uhamba emhlabeni ungalungisanga at all, usuke ngamanye amazwi wena uy'tshela ukuthi uzofika ngale uphumule, bese ufike ngale ungaphumuli, ufike ngale futhi umoya wakho uphinde uzulazule, uqale phansi ubuye uzophila abantu, uhluphe abantu abaphilayo. Ufune iy'nkomo eziwu-6 ube nowashiya ungenay'nkomo, ufune iy'mbuzi washiya ungenay'mbuzi ngenxa yokuthi wena awuzange ulalele usenethuba usaphila emhlabeni. Awuzange wenze into okumele ukwenze. Manje uyasebenza la osebenza khona noma kuthiwa uhola u-6,000 but ungakwazi ukuwubeka ukuthi ulungise izinto. Kuyaye kuzwakale uma ngabe umuntu ezohamba emhlabeni ebekade kwi-process yokulungisa. Lowo muntu kuyezwakala ngoba lokho kusuke kukhomba ukuthi isigaba sakhe noma indlela yakhe yayidalela ukuthi izohamba ifike kuleyo point la afike kuyo waseyandlula emhlabeni. Okusho ukuthi lezi zinto asey'lungisile y'sele, ukusuka lapho kuya phambili bakhona sebeyoyilungisa abasele emva kwakhe. Yena i-purpose yakhe seyiphelile la emhlabeni. Yingakho kuhambe kwaze kwafika la kwase ziyalunga izinto noma waseyandlula emhlabeni lowo muntu. Ney'ngane zakhe ay'sezukuhlupheka njengoba thina sihlupheka esamukela iy'phiwo zokhulu bethu nogogo bethu ngoba kumele kubalekile singakufihli ukuthi siyahlupheka, siyasokola kakhulu ngenxa yokuthi sithwele izinto ey'nkulu kunathi thina sisaphila enyameni. Yingoba bay'shiya bengay'lungisanga. Nawe uma ngabe ushiye ungay'lungisanga, into okumele uyazi ukuthi abantwabakho labo obazalayo abaletha emhlabeni uzobe ubashiya nomthwalo ukuthi bekulungisele lezo zinto uma ngabe ungasekho and bazohlupheka njengawe. Uma behlupheka njengawe bazokhala kubani? Bazokhala ngawe. Awu kodwa umama wakwaSenza, ubaba wakwaSenza, umkhulu wakwaSenza wayengayilungisa ingane ngezinto ngesikhathi sakhe ngoba lo jaha ukudla la. Kumele masenza izinto sicabange nala bantu asibalethe emhlabeni ukuthi nabo basazophila, basazokhula, thina sisazohamba emhlabeni sibashiye. Uma sibashiya sizobashiya benjani emhlabeni? So kuyaphoqeleka ukuthi silungise iy'nto zethu sisaphila, silungise iy'nto zethu sisenamandla. Kunabantu namhlanje abafisa ngenhliziyo yabo yonke ukulungisa iy'nto zabo futhi ubonayo ukuthi umuntu uy'nikele ngale ndlela yokuthi angenza noma ngayini ukuthi kulunge iy'nto zakhe, but iyodwa into emshayayo, ushaya ukuthi akanawo amandla, akanayo imali yokwenza. Kodwa wena uyazi ukuthi kumele wenzeni, unawo amandla, idlozi, uNkulunkulu bakuphile umsebenzi ukutotoha, awufuni ukwenza lokho. Kuyothi lapho sekuphele konke lokho kokutoha, sekuthule sekuthi kuyima ucabanga ukuthi kumele usukume wenze into zedlozi, forgetting ukuthi iy'nto zedlozi uma uzenza ziyayidinga imali. Angeke nje lokho siqamba amanga silokhu ziyayidinga imali kakhulu. So le video imayelana nokugcizelela kubantu abasakhona ukwenza izinto, abakukhonayo uku-afford ukuthi anike nisukume bafowethu, niy'thola belapha belungile abaphilayo, beke benilungisele izinto zenu ekumele y'lunge ukuze kuzokwazi noma kuthiwa kuphela lokho kukhona onakho kodwa wazi ukuthi usukulungisile. Uzoba futhi namandla ukuthi noma usuyophahla ucela omunye umsebenzi noma uyobuza ube namandla ukuthi nganilungisela izinto. Ave ngifila ngazuthi akubi nasiqi kahle uma uzophahla uthi Thokozani bukhona omkhulu, mina ngisacela niphe umsebenzi ekubeni wawusebenza kodwa awuzange wenze lutho.
Kungcono uma uzothi wawusebenza walungisa izinto wasuthi njengoba nganginihlabela inkomo kanti ngangiyihlabelani? Khanyisani nabo sibonamanyana. Masingake sibe nalowo mqondo, silungise izinto. Hlezi impilo ikhona la engashintsha khona sibone abantu abakhehle siya phambili. Bese siyahlakanipha kodwa singahlakanipheli idlozi. Sihlakaniphele izinto ekumele siyihlakaniphele zasemhlabeni ezinhle ezizosiphilisa. Sihlakaniphele ukuthi silungise izinto lezi omkhulu bethu abangakhonanga ukuy'lungisa. Amanxiwa omkhulu avaliwe ngenxa yokuthi azange befune ukulungisa into le. Imimoya yabafowethu iyahlupha. Uma ungayinaki izokuvalela yonke into ozoyicabanga until uze uthi tshilo tshilo sengivuthiwe. Asisukumeni ngane zakhe silungise. uNkulunkulu uzosipha amandla sikhanyiseleke bese kuyakhanya. Ngiyabonga kakhulu.